Nestled deep within the lush forests of Lebong Regency, Bengkulu province, lies a hidden natural wonder, the SevenColorsLake, or Telaga Putri Warna. This mystical site is home to 7 unique lakes, each reflecting a different hue, from blue and white to red, gray, yellow, brown, and black. The dazzling colors are believed to come from natural minerals beneath the earth, creating a mesmerizing and ever-changing view. Located in Rimbo Pengadang Village, near the border of Rejang Lebong and Lebong, reaching this place is an adventure in itself. Travelers must trek through plantations and forest trails for about 2 hours, surrounded by the tranquil sound of nature. Despite its challenging access, the lake's untouched beauty makes it one of Bengkulu's most enchanting ecotourism spots. With proper development, this hidden paradise could become a shining symbol of Lebong's natural charm and cultural pride. Terima kasih. Pada sore hari ini, 11 Oktober 2025, sekitar pukul 15.30, kami beserta tim ekspedisi Telaga Putri 7 Warna, Kabupaten Lebong, hari ini hadir di tempat yang berwarna, telaga yang berwarna orange. Harapan kami ke depan, ini adalah salah satu objek wisata yang bisa dikenal oleh masyarakat Kabupaten Lebong, khususnya masyarakat kabupaten sekitar dan juga masyarakat Provinsi Bengkulu. Memang akses ke sini cukup berat, namun demikian kami mendahului untuk melakukan ekspedisi. Mungkin nanti tidak menutup kemungkinan kami akan datang lagi dan membuka akses supaya ini menjadi kunjungan wisata nasional. Terima kasih.